Tanggal Bazangari Galida ngasi ayuk pung mangarom tabo matamda IED ni chingnaba sakti laiba bom ama pokai kre micham ama asopan nang kre. Amasung Citizenship Amendment Act na laiba asigi miyoi amatada laiba asigi citizenship oibagi hakmanga loi hai na Union Home Minister Amit Shah na pungdokre. Mayambu kurumjari adom nengbri Impact News ni ay bijana manohar mayum na hujik pungja asi phawbugi maroiba pawsing miyamda bijari. IED ni chingnaba sakti laiba bom ama pokhaibada micham ama asopan nangkre. Thogdodu Imphal West District ki City Police Station na konba Thangal Bazar ngari galida ngasi ayuk pung mangarom taba matamda thokibani. Thogdodu da soklaba miyoi adudi UP dagi Sibji chahi nimpunipani Thogdok thokpam dagi Impact News na fangba pauda Chilchar dagi hojik na Thangal Bazar ngari galida ngari yonduna laiba Pradeep Kumar Roy chahi nimpumari apopa leikhidraba Probir Roy gi dukan mamangda pokhai kibani. Bom pokhai bagi pau hek phangbaga Imphal West ki Additional SP Operation Amarjit Lamabam, Imphal Police ki SDPO Kesochan, City Police ki OC yauna ahenba police personnel sing mafam aduda laktuna yangsen ki. Bom pokhai ba aduda Sivji gi Faiganda chokpadagi hospital da puduna laikana ki. Bom pokhai ba mafam aduda Thangmaibal Assembly Constituency gi MLA Joy Kishan na yangchenba lakpada miyam tinba mafam da bom pokhai hanba asi laibak thibani bom pokhai hanbada chenava sing athuba matamda fananaba mari leinava sing da taksilagani haiki. Mafam aduda Manipur Forensic Science ki kangbu amasu laktuna thogdok thokpam adu yangsin ki. Nakal amaromda bom pokhai khibagi thogdo adubu yaningdaba phongdoktuna Kaitel fambi sing amadi ngari galida dukan famba sing na ngari galida wakat mifam famkibaga loinana dukan sing thingjinduna yaningdaba phongdokre. Wakat mifam aduda saruk yakhibi nupi amana phongdorakpada miyam tinba mafamda bom pokhai hanbagi thawong asi matungda tawbigano Manipur gi Chief Minister na thogdo asigi matangda thijinbiduna athuba matamda chenariba miyoi sing phaduna ain gi oiba chairak pibiyo haiki. अखोई मी मरक बाजार मनोली हायरगा अखोई मी युम खर मते मयाम ताजरी को सी मरक सिदा की खंग नंगना बोम नुंग तौदना ममांग सो मुका पोखाई जखरे अदुबु अखोई भाप ता हौदे बोम नि पोखाई हरे अदु हंता कदि अनिरक सुदोइने मसेदम अकी अखंग याहन बिदबा मी ताजरी मते ख ताजरी बसिदा मयाम सुन जाति सुन तिन लेबा जगा असिदा अकी खंग नंग हनबिगनु अमु हना थोन बिगनु मरी लेनाबा अमसुंग अखोई सेम इबुंगना जो यंजनबियु मसेदा खय पुलिसिंग नासु खय सेक्शन यंजनबियु हायबगी सि हाइजरगा दम बोसनजरगे 7 clans haina mingthon ba school uniform outlet amanga se Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board Manipur gi chairman Haikham Dingona hangdokre. Uribo huidrom laikai da laiba anoba outlet asi hangdopagi thoram aduda social scientist Dr. Dhanavilai Shram, Allahabad Bank Imphal branch ki chief manager Asutosh Yauna miyoi kayana saruk yaki. Thoram aduga mari lainana MLA Haikham Dingona phongdokhibada lamdam asigi naha oriba entrepreneur kaya amal tholak tuna lamdam asigi selmelon fagat hananaba honabaga loinana lamdam asigi thabak fangdana lairiba naha kaya amada thabak pinanaba honariba asima puning thoganingai ni ngasi hangdokliba school uniform outlet asina lamdam asigi oiba firol singdagi mahiroi singna sijinaba yaba uniform da semdoktuna hena ahongma mamalda fanghananaba ngamlaba oirasanu haina phongdoki. Social scientist Dr. Dhanavilai Shram na 7 clans salai haina mingthon ba school uniform outlet asina lamdam asigi fisha kolda da lamdam asigi oiba fi puthokliba asi sijinaba ngamdohanduna lamdam asigi nupi fishabi singda anoba pangal ama hapaga loinana naha kayada thabak piba ngamba oirasanu haina Dr. Dhanavilai Shram na haiki. कहीं आउटलेट की ममिंगना अदुदी 7 clans है सलाई तरेट की ममिंग थोन आउटलेट मणिपुर लेरिबा स्कूल सात्र अखोई यूनिफॉर्म मरांग कायना इजीली अवेलेबल होलकान मखोद खुदचाब पीब आउटलेट मैंने थमजगे मणिपुर आउटलेट हांगसे अखोई मणिपुर कानब रेवेन्यूदसु हाइतारे अचौब सोर्स ऑफ इनकम होगदबनीना कानब तकाइफदब आउटलेट सुसोई सोइना 7 क्लान की मनुंगसिदा पायरकदोरिबा तौरकदोरिबा थौ मयामसी मचुगी फीगी लुमगी पुल्लगा लाकदोइनी
in course of time I खंजबदा vegetable diet जो तौर कदनी पृथ्वी की ओइना ngawna dana mana masing se hega chubri en kada khoi di pai puna 25 more than 25 putho but adu thabak oina tobino mi lai tabi wab ne ba adu iram dam sida sumaina ma tobisi kwai di tangba manipuri ma ki physical lan oini इंडिया की रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन असी इंडिया की टेरिटरी मनुंगददा ऑपरेट तौगदबनी हाइना लंदन दा लेरिबा एक्जुअल गवर्नमेंट नि हाइदिबा मणिपुर स्टेट काउंसिल के चीफ मिनिस्टर ना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर दा खनख्रे हाइना काउंसिल असी के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर नारेंगबम समरजिना फोंदोरकली मिनिस्टर असिना थादोरकपा चेरोल अमगे मतुंग इना ब्रिटिश तगे निंखा तमलबा मतुंग इंडिया डोमिनियन ऑफ इंडिया अमसुंग पाकिस्तान डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान सेमले इंडियन स्टेट सिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन तौरगा डोमिनियन ऑफ इंडिया दा 15 अगस्त 1947 के मतुंगदा एसेट तौबा यारे एसेट अदुदा स्टेट सिंग असी इंडिया की टेरिटरी अमा ओइबा नते प्रिंसली स्टेट सिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एजुकेट तौरगा यूनियन दा यावरबा मतुंगदा इंडिया की टेरिटरी ओइदे हाइना इंडिया प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1947 सेक्शन 219 क्लोज 3 दा मयेक सेंगना इरी हाइरकले हौखिबा डिसेंबर कुनगा हुमदोइदगी हियांगलम अवांग लेकाइदगी अलांगबम इंगोचा सिंह चाही यांखै मरीगी मचानुपी अलांगबम विजयश्वरी देवी एलाइस छोइवी कौबी चाही तरारोम की अंगांग नुपी मचा अमा मयुमदगी थोखिबदगी थीबा खंगदना लेरे महाक फुट मरीगा इंची निपान लोंग वांगी कुचुंगवी ममाई कोइदानै मसा नोई सम ngangi yumdagi thokiba matamda amuba machugi jeans amuba amadi angauba machugi t-shirt litki amuba machugi khup tongki hairi kanagumana nupi macha asi thengnabirabadi manak nakpa police station na pau pibiu natraga kakching district police yanglam police station natraga apokpada pau pibiu hairi मतंग स्वाइस द ब्रेक अमा लौजगे ब्रेक की मतुंग दा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ना लेबा आसिगी मियोय अमतदा लेबा आसिगी सिटीजनशिप ओइबगी हक मांगहलोय हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना फोंदोखिबगी पाव अमदी मणिपुर अमसुंग मालेंगी तोंगान तोंगान बा ई पाव सिंग पुदुना लाक्चगे इंपैक्ट न्यूज बुमियं तादु लेबियो मयामबो मुकाना ताराम लोक्चरी बुलेटिन असिगी मखा ताबा पाव मयाम दा पिजरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए ना लेबा आसिगी मियोय अमतदा लेबा असिगी सिटीजनशिप ओइबगी हक मांगहलोय हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना हाइरी हिमाचल प्रदेश की सिमला दा पांगथोकपा रैली अमदा सरुक यारदुना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना ऑपोजिशन कांगबू दा चैलेंज तौरदुना हाई एक असिना सिटीजनशिप ओइबगी हक मांगहनबा याबगी वाफम यावरबदी मधु पुथोरकनबा हाइकी लाइबाक असिगी युमथंगनना लेरिबा लेबा असिगी माइनॉरिटी सिंगना धर्मगी मिंगदा थेंगनरिबा अवाबा चैथेंग सिंग अदुबु लेबा असिना सिटीजनशिप ओइबगी खुदोंचाबा अदु पिगदौरिबनी हाइकी अमित शाह ना मखा ताना कांग्रेस पार्टी बु हुल्लदुना हाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट असिगी मतंगदा कांग्रेस अमदी मखोइगी कंपनी सिंगना अरानबा वाफम कया संदोकपदा नतना एक असिना लेबा असिगी माइनॉरिटी सिंगबु लेबा असिगी सिटीजनशिप ओइबगी हक मंगलगनी हाइना मियामबु लाना लमजिंगले हाइकी मुंबई की अगस्त क्रांति मैदान दा मसिंग यामलबा मियामना पुल्लगा मतुंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पु सौगलदुना रैली चटख्रे बीजेपी की संविधान सम्मान मंच नम सिंधुना ngarang numidang wairam चटखिबा रैली अदु फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हौजिक महाराष्ट्र की स्टेट असेंबली के ओपोजिशन लीडर ओरिबा देवेंद्र फर्नांडिस ना लुचिंकी रैली अदुगा मरी लेना पांगथोकपा मिफमदा देवेंद्र फर्नांडिस ना हाई मिखलदा बोट फंगनबगीदमा कांग्रेस अमदे लेफ्ट पार्टी सिंगना मयामबु लाना लमजिंगले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पु सौगलदुना चटखिबा रैली अदुदा सरुक याखिबा मियामना लेबा असिगी मचु अहुंगी फिराल अमदी प्रो सीएए अमदे एनआरसी की मैसेज कया पाइबा थाबा प्ले कार्ड सिंग सिजनबदा नतना स्लोगान कया लाउकी अमदी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो सु रैली अदुदा सिजनकी हौजिक चथरिबा हेरो आई लेक्चर ngase चर्चिल ब्रदर्स अमदी इंडियन एरोस अनिना लंबा तौनरगनी हारिबा मैच असिंग असि नुमिदांग पुंग तरे ताबा मतमदा गोवा की जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दा सानगनी लीग असि की टेबल दा चर्चिल ब्रदर्स ना पॉइंट तरुक फंगदुना मरी सुबदा लेरी दुगा ngasi की मैच असि करीगुंबा थोरबदी इंडियन एरोस की अहानबा माई पापा मैच ओगदौरिबनी
Hojik chathariba Indian Super League ISL 2019-20 gi ngasi sanagada leg match cha Kerala Blaster amade Northeast United ani amada maithiba pikre Odisha gi Kalinga Stadium da sanakiba match adu Odisha gi Panjaladu Aridan Santana match ki kungani pan amadi nifumanga +1 subu minute ta chankibani aduga Jamshedpur gi amata ngaraba Panjaladu na Altor na match ki 35 subu minute ta chan Nupi trial da Nikhat Jorina final changal tuna KG Yankai Mathui gi Kanglopta 6-time world champion Mary Kom ga ngasing New Delhi da lamba thingnaragani mamang da world juniors championship oram lava Nikhat Jorina national champion Jyoti Guliabu trial aduda mighty ba pikibani KG Yankai Mathui Yankai Toret humpu mapan amadi KG humdra manga hariba Kanglup manga asigi nupi boxing gi sanaroi sing amata world championship asigi final changla pangam dabadagi trial asi pangtopani hairi loinana Olympic boxing qualifying tournament saruk yananaba nupagi boxing sanaroi sing khanbagi trial su numini chupna hayengdagi Karnataka da pangtulagani hairi Arab bulletin asige headlines amuhana miyamda thamjari Tangal Bazar ngari garlida ngasi ayu pung mangarom taba matamda IED ni chingnaba sakti leba bom ama pokhai kre micho mama sopan nang kre Amasung Citizenship Amendment Act na leba asigi miyoi amata da leba asigi citizenship oibagi hak mangaloi haina Union Home Minister Amit Shah na phongdokre